Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli video tapşırı qarawçılar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil gazim. Allahumma salli ve sallim ala nabiyina Muhammed. Bugün biz sizge oktyabr ayının video jurnalını taqdim etemiz. Rahim etip qaragız. Aldağı bir neçe minutda. Buva medresesinde kişki okular başlanıp gitti. Qaybaş avlında Mevlid beyremi. Tüben Naratbaş avlında Mevlid kişesi. Hajiler meşitinde kişki vaazlar başlanıp gitti. Ya ilahi, ya ilahi. 3 oktyabr günü Buva medresesinde kişki bölükte okular başlanıp gitti. Aşılı tantanasında Medrese müdiri İlmir Hazret Hasanov, müəllimlər, hem şagirdlər qatnaşdı. Meclis Kur'an oku bilen başlanıp gitti. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rabbim, aşbu okulan Kur'anları bizni qabullardan kıl. Ya Rabbim, aşbu medreseler bizge, meşitler bizge hayırlı devamlıklar nasip et. Şuşa başlangan oku yıllar bizinde hayırlı, bereketli, devamlı kılıp ya Rabbim. Faydalı ilimler alıp ya Rabbim. Barımızga da isenlik, sağlık bir. Birinçilerden bulup İlmir Hazret tebriklev sözlerini şagirdlerge jitkirdi. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizge, men şuşunda kelgen medreselerimizge, meşitlerimizge, ilim alırga kelgen, şin ihlastan niyetlerimizni dürüstlep, şuşunda kelip ilimlerini alu niyeti bilen kelüşlerge Allah subhanahu wa ta'ala şuşu yollarımızını jingiletse idi inşallah. Elbette indi meni ilim aluşular kim ikinci, üçüncü, dörtüncü kurslar, alar indi şuşunda nişiktir aşkınıp da, biz de aşkınıp kelebіз, alar da aşkınıp birüşüler de, aluşular da, çünkü indi özüne göre şuşu ilim alu da, ilim biru da, bu şimdi bir lezzettir, lezzet. Bunun bar bir temi, bunu şakurende gıybadetinin eğer de kimdir temin size iken, demek anın gıybadeti dürüst bular. Tem kaysı vakitte sizile, eğer de bir aybirini biz aşarga tilibiz iken, demek ol temli, şulay bit. Temli iken, demek biz anarga ımtılabız. Bunu şakurende ilimnin temin size biz iken, biz anarga ımtılabız. Namazının temin size biz iken, biz anarga ımtılabız. Urazanın temin size biz iken, biz anarga ımtılabız. Bizim indi medresede elhamdülillah indi bu yılda gündüzlük şakirtler şulay köp keldi elhamdülillah. Bizim birinci kursta 25'lep mi? Точно tegel. 25 mi? 25 şakirt keldi gündüzgi kurslarga, gündüzgi okularga. Şakur indi meni bizim elhamdülillah indi hazır gündüzgi indi bizim okutuşlar gündüz irte bilen 8'den işke hatlı bir kurslarga ders bireler. Ondan sonra indi kiş 5'ten 8'ge hatlı indi paralelini okulgan şakirtler kele, alar indi kombi teknikumda, kombi училище, alar bilen de oturalar. Okutuşlar indi bizim irte bilen 8'den kişki 8'ge hatlılar mında. Hazır indi men subota, воскресенье mında bulacak inşallah sizin bilen sizge ders birip. Elhamdülillah şakirtlerimiz bizim köbeydi. Hem indi men көрüp turasız indi bizim yana binaga biz indi jeykini başlayalmadık. Hazır indi elhamdülillah men başladık. Biz indi şol Xozblok degen, Katelni degen ebertizile көрüp turasız. Elhamdülillah Allah Teala inşallah men yardım etüşlerge biz indi dua kılık, biz şakirtler, biz Allah yolunda biz nindi dua kılsak da Allah Teala inşallah ol duanı kabul ete. Mana şu kurayında medreseni көргәч, şuşu medresege yardım etüşlerge yardım ettisek de, günahlarına gafu ettisek de, nindi dua kılsak da, yakşılıkını kılsak da inşallah barısında kabullardan olur. Şu an kurayında dağadan kaldırmak, bizim de kaldırmağız, biz de sizini kaldırmağız. Çünkü biz Allah yolunda bulgaç, biz bir-birimizge dağada bulurga gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, eğer de biz özümüzge birer yakşılıkını tilesek, nese şey gerek?
Үзенең кардашына, дусына яхшылыкны телә. Анын аша сиңа шушы яхшылык киләчәк алып дисәң иншалла. Шуңа күрә инде Аллаһ субханаһу ва тааля барыбызга да исәнлек, саулык биреп, авырмаска насыйп булсын иншалла. Шушы мәдрәсәдә инде бүген без инде башларбыз һәм инде хайырлысы белән, бәрәкәте белән шушы гыйлемнәрне алып дәвам итәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Мәдрәсә мөдиренең беренче урынбасары Мөслим хәзрәт үзенең чыгышында шәкертләргә вагаз нәсихәтләрен җиткерде. Укучыларга уңышлар теләде. Сезгә дә мөхтәрәм хәзрәтләр, шәкертләр, абыстайлар, барчагызга да иң күркәм сәламнарны ишетәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Алхамдулиллаһ, без бик шат сезне мәдрәсәдә күрергә. Алхамдулиллаһ, исән сау килеп ирештегез. Бу алхамдулиллаһ зур бәхет, иң беренче бәхетебез безнең иман байлыгы булса, икенчесе инде исәнлек, сәламәтлек. Исән сау шулай исәнлектә дәресләребезне укып, файдалы гыйлемнәр алырга Аллаһ Тәгалә барчабызга да насыйп итсә иде. Пәйгамбәрбез янында Хузайфа дигән радиллаһу анһу бер сахаба бар иде. Ул һәр вакыт Пәйгамбәрбез янында булырга тырышты. Анардан хикмәтле вагазлар, дәресләр алды. Һәм шушы Хузайфа көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбезгә әйтә: "Синнән һәр вакыт яхшы әйберләрне сорыйлар" ди. Мин сорыйсым килә начар әйберләр хакында, шушы начарлыклардан сакланыр өчен, начар әйберләрдән ерак булыр өчен дип Пәйгамбәрбезгә шундый сорау бирә. Һәм инде әйтә булай дип, без бөтенебез гафләттә идек, динсезлектә идек. Инде алхамдулиллаһ хәзер намазга бастык, дингә бастык, иман китердек. Безнең хәзер яхшы вакытлар, безгә кадәр начар вакытлар килде ди. Һәм бездән соң тагын начар вакытлар буламы ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әйе була" ди. Начар вакытлар, начар заманнар килер ди. Хузайфа дәвам итә: "Аннары соң начар вакытлар узганнан соң тагын яхшы вакытлар килерме?" Пәйгамбәрбез әйтә: "Әлбәттә, яхшы вакытлар килер ди, ләкин шушы яхшы вакытларга инде начарлары да кушылган булыр" ди. Мәдрәсәдә гыйлем алуыбызда безнең бар иде яхшы вакытлар. Аннары соң килде авыру, авыр вакытлар булды инде. Без менә шулай күрешеп укыта алмадык. Шәкертләргә дистанцион дәресләр биреп, экзаменнарны компьютер аша дистанцион алып, бик аптырадык, азапландык. Бездән бигрәк инде шәкертләр азапландылар. Ярар әле аныклар, балалар булыштылар. Менә шундый авыр вакыт булды. Һәм инде алхамдулиллаһ хәзер менә җиңеләеп килә кебек. Ләкин барыбер теге вакыттагы кебек җиңел түгел. Битләребезгә әле менә маскалар ябышып калды шулай бит. Маска киергә кирәк. Ярар әле перчаткасы төшеп калды инде, Аллага шөкер. Тирләп пешеп перчаткалар да киеп йөридек шулай бит. Менә шуңа күрә инде җәмәгать, шәкертләр вакытның кадерен белергә кирәк. Һәр нәрсәне вакытында эшләргә кирәк. Озакка сузырга кирәк. Дәвамында тагын хәзрәтләр үзләренең вагазларын җиткезерләр иншалла. Әле барыбыз да түгел менә монда безнең хәзрәтләребез. Инде арабызда менә Фәһим абый, Аллага шөкер, ул инде шулай бу да беренче мәчетләр ачуны башлап йөргән иде. Безнең инде монда мәдрәсәгә килүгә дә сәбәп булган мәдрәсәнең ачылышы аксакалыбыз һәр вакытта менә ул арабызда безнең төрле кешеләр бар, шулай бит. Ул юк дигән сүзне белми торган хәзрәт инде, Аллага шөкер. Нәрсә әйтсәң дә ярар, булды, эшлибез ди. Аллага шөкер, мен шул буаз зиратларында башкарып чыкты бер үзе. Инде барып күргәчтән инде кайбер кешеләр әйтә, акыллы кеше алынмагандыр бу эшләргә ди. Монда ничә гектар диге. Ну, Аллаһ Тәгаләдән курккан кеше генә менә шундый авыр куркыныч эшләрне эшли ала инде. Аллаһ Тәгалә аңа җиңеллекләр бирсен. Хәзрәт бер-ике киңәшләрегезне әйтеп үтсәгез. Чырашты алхамдулиллаһ. Енді ылғайған сайын, қартайған сайын ішлер атаған бар екен, Субханаллах істелегіне бара. Да. Шына көре, бұна түрлі бір сөзі жеттік. Илас Хазирет, Аллах Субханаллах сөзі хақ, Аллах Субханаллах сөзі хақ дейіп әтті. Бұны садақаллах ғалым деген сөзі ма.
bir мәҗлестә утырабыз, Коръәнне укыйбыз, bir яшьрәктән укыттым да, дигәнне садакаллаһу газим дип тәмамлады. Каршыда bir бабай утырган, садаканы сорап алмыйлар диде. Дигәндә сабыр итте, җавап бирмәде, мин аңлатып бирдем. Бабай мәтәм садакаллаһу газим дигән сүз, садык сүзеннән Алла Субхаһу ва Тәгалә дөресен әйтте дигән мәгънә. Иншалла, авылда эшлек, шу хак булган динебезне иншалла бирә белик, иманның ләззәтен кем татый, яман. Үткән тормышына карап, кире кайтмаска, чәчүгә торган кеше куркуыннан, менә шу иманның ләззәтен таный. Әгәр дә biz razı bulsa ütkən tırmışqa, anda naçarlıq, bıçaraklıq tırmışına karab, biz alışıp da eli iman zagit bula. Şunun için elhamdülillah imanın lezzetin artka kiri kaytmaslığı gittirip, uttan kurtlayım kurksak inşallah, imanımızın kişi bar deyen söz inşallah. Zavuç Radiya xanım Hasanova şagirdlərini dərslər cədvəli bilən tanışdırdı. Assalamu alaikum, hürmetli din kardeşlerim. Bugün 2 oktyabr. Bizning medresede bik zor bayram günü. Ne için deyseniz, bugün bizning medresede şinbe yakşembe bölümünde okuşlarının bilim kene okul başlanı kene. Mene şu şinbe yakşembe gününde okuşlarının bilim kenen biz şu şimdi şaklanıp bik tilep kitemiz. Çünkü mene şu bölükte bizning medresege bik köp okuşlar kile. Bizning medresede eğer şu kilgen okuşlarının kontingentine karasak, anda türlü yaştaki balalar, yaşrek balalar da var, yaş kızlar da var, orta yaştaki balalar da var, orta yaştaki kişiler de var, abiler, apalar da var. Yaşları biz türlü bulsa da onların tilekleri, niyetleri bir. Bari tek Allah-u Teala'ya yakın bulu için, dürüst dini bilim alı için onlar bizge kelgenler. Onların demek niyetleri nık, onların niyetleri nık, onların maksatları bir. Bari tek dürüst dini bilim alı için. Ne için bu ayda beytem? Çünkü kabul etü devamında, kabul etü prosesinde kilerler, işikten kilip kireler, biz sizin medresede okurga tilibiz debeyterler, debeytüşü kişiler var. Oturabız, sileşebiz, bizim medresede şulay okutalar, deyip silep biresin de, yok, min kilmeyim, okumayım iken bulmayım, mina anın kadar bilim kirek mi, mina andı fenler kirek mi, min stabike bulasım yok, hazret nula bulasım yok, mina andı bilim kirek mi diyen kişilerde var, şuşulay kiri çıkıp gitüşlerde var. Min Kur'an gine okurga tilegen idim, harf irenirge gine tilegen idim, mina şulgına kirek idi deyip çıkıp gitüşlerde var. Söz de yok. Her halde onların Kur'an okurga tilekleri de bik kurkem, bik faydalı, bik sevaplı iş. Kur'an okurga tilekleri tuğu da bik sevaplı iş. Lakin mene şuşu Allah-u Teala'nın Kur'an'da yazgan sözlerinin açık məğnesini anlap, Peygamberimizin hadislerin irenip, mene şu Peygamberimizin tırmış yolun irenip, mene şu kanunlarga nıklı tıtınıp, özümüzü de, hatta biz ılı yaştaki kişiler, barımızda dövetiler, özümüzü de mene şu kanunlar bilen, hatta kalgan gımırımızda dürüst gıybet kılırga, dürüst Allah-u Teala'nın kanunlarını dürüst itip öterge, dürüst gıybet kılırga maksat itip koysak, hem şu gıybetleri biz bilen bağlarımızga örnek bulur. Şu bağlarımızga, anıklarımızga şuşalarını iretü maksatını koysak, bizning niyetimiz tağı da körkemrek, tağı da sevaplırak. İkiden de içinde körkemrek, ikiden de içinde sevaplırak bulur idi. Eminamında kilgen hazretlerinin, şakirtlerinin niyetleri şundaydı alarınık, kilip oturganlar ikanıdalar bugün sekinde şu medresege demek alarının niyetleri tiple maksatlarının. İlahi şu maksatlarga isen sağ, şatlık bilen, selametlik bilen şu maksatlarga erişip niyetlerinin, maksatlarının ahırlarında hayırlı kılırga nasip bulsun idi şu hazretlerimizge, şu şakirtlerimizge. Medresege kilgendeydi medresemiz bugün sekinde girli, Allah'a şükür, biz iç yönelişte okutabız, kindizgi okuyuk, şinbe yakşambe okular, hem şitten tırıp okular. Kindizgi bulukta bugün sekinde 24 okuşu boyunda medrese tarihinde elimin işlegen devirde ve medresenin ilk tarihindagına bulgan nerse 60 kişi okugan, Zaktan Birliği'nde bizim medresede 24 kişi okuganı yok idi.
Күндезге бүлектә генә 24 яшь балалар укый, ир-егетләр укый. Менә кичке бүлеккә инде бу 35 кеше гариза биргән иде. Барысы алар 111 кеше шимбә якшәмбе бүлегендә 31 кеше гариза биргән иде. Барысы алар 111 кеше булалар. Читтән торып укучылар тоже 15 кеше гариза биргән иде беренче курска. Алар булачаклар, Алла бирсә, 64. Барысы мәдрәсәдә быелгысы елда 222 укучы укыячак. Һәрберебезгә исән сау, шушы куелган максатларыбызның хайрлы ахырларын күреп, файдалы гыйлемнәр алып, шушы гыйлемнәр белән гыйбадәтләр кылырга насип булса иде. Üyet nasihat iste yarab Allah'ım, uku vakitlerini başlar yarab Allah'ım, akıllı kayıp misal yarab ben. Hemmesine herkemizde zihinlerinden açken yarab Allah'ım. Allah kısırlığa dünyavi ve ahirun faydalarına gıyımlar arar Rabbim. Nasip edin yarab Allah'ım. Allah'ın gıyımlar bilen, üzerine adamına gibi kılıp yaşayıp şu gülündeki resim mutabşan nasip yarab Rabbim. Rabbi zidni ilmen nafiyen muammilen gafinen Rabbena etmilen nuran vafi enneke la kulli şeyin kadir. Allahümme inneke enfun tuhibbul afsa ferranni. Ya ilahi, ya ilahi. 5 oktyabr kuni Qaybish avli masjidində bik matur Mavlid kechasi uzdırıldı. Jiyilishda Qorli masjidi imomi Ravil Hazrat Said Maratov qatnashdi. Ul rayon muhtasibi Ilmir Hazrat Hasanovning tabrik so'zlarini yetkirgandan so'ng va'z siladi. Majlisda avulning obro'yli ustabikasi Raviya Abistay munajatlar aytdi. Majlis mul tabın ortida davom etdi. Tabriklar aytib, tabın ortida o'tiruvchilar qurban oshidan ovoz etdilar. Shunday matur majlisni uyushtiruvchilarga avul imomi Nazim Hazratga Bu'a rayoni muhtasibi ismidan ulug' rahmatimizni yetkiramiz. Ya ilahi, ya ilahi. 16 oktyabr Tuban Naratbash avli masjidində Mavlid oyina bag'ishlangan majlis o'tkazildi. Majlisni masjidning imom xatibi Rustam Hazrat oshib jiberdi. Ham va'zasilar ishin so'zni rayon imom muhtasibi Ilmir Hazratga berdi. Ilmir Hazratning va'zini jiyilgan xalq ig'tibor bilan tingladi. Ondan so'ng Rustam Hazrat Qur'on o'qidi. Hambik Moraz avli imomi Ilduz Hazrat uni bag'ishladi. Alfiya xonim payg'ambarimizga bag'ishlab munajatlar aytdi. Ondan qo'noqlarni ta'mli damlama bilan siyladilar. Majlisni o'tkaruv uchun moddiy yordam ko'rsatuvchilarga, tobin azirlovchilarga Alloh Taala Robbimiz shiksiz ajr savoblarini nasib etsin, dunyo va oxirat baxtin bersin. Xalq bu va'z kishalarini bek yaratib yeri, hatto ko'rshi ovullardan da keluvchilar ko'rina, davomli bo'lsin. Ya ilahi, ya Oktyabr ayından Hajiler masjidində har atnalıq jumğa va'z kişələri başlanıb getdi. Birinchilardan bulab imom muhtasib Ilmir Hazrat Hasanov шығыш ясады. Din u naselimizni основной maqsad dini nindi? Какая цель bizning dinimizning? Объединить. А ничего объединяемся? Если biz kishi uchun qayg'ursak, ham kishiga foydali bo'lsa. Bu это объединение. Но agar da biz kishi uchun qayg'urmasak, ham foydali bo'lmasak, nishata biz просто расходимся. Если ауырлық вaqtında biz barib yardım etamiz ekan, hit nishik. Не обязательно да акча bilan, не обязательно да kuch bilan. Даже бармасаң да просто дуа үшін қылсаң, kishi bilmasa da duo үшін duo qilsаң, просто ixlosdan, chin ixlosdan o'tirib duo qilasan ekan uchun. Mana bu ana o'sha jumga kunni birga o'tirib va'zlashib, agar da vaqtni topib, bir soatdan bir narsa bo'lmay, no va'zda bo'lar, chayda bo'lar, plovda bo'lar. Ya ilahi, ya ilahi. Efirimiz shuning bilan oxirina yaqinlashdi. Studiyada sizning bilan men Liliya Valiullina bo'ldim. Ig'tiboringiz uchun zo'r rahmat. Bütünübizdə isen sağ bulub, tigizlik bilan tinchlikda har kunimizga shodlanib, siyinib, matur etib yashayik. Har bir kun Alloh Taolaning bo'lagi. Shuning qadrin bilik, amal qilik. Rozi bo'lsin bizdan Alloh, hurmatli din qardoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bolalar. Salatullah, salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة